Tukamriria bunge bamiro bawite baeta aruna ya rais tariki 26 cia mweri yo kwariria mantu igie kemera bakiare bawite batira ne bochwira mira ntera yo tura kenda kuthira mathina ya thiulunkite thoko ya kemera bubite uri rais wa Somalia kinyete nthiguru ya Kenya kwariria mantu kathomba na rais Ruto. Mira na wana biashara representative bo baba bakidishite lakini gachagwa na twire gintu kimwe wana TJ twire ontu mushema tukwenda yuko kinya kwa weekend twire ontu tumbo kwa weekend na kwenda kinya waziri PS o trend PS wa trend na waziri ogethwa ariau bo wina bakinyanithi na thoko kinya bo sawa PS wa interior na waziri ogethwa ariau au kinya na ata protect industry mira kuna mushema nyoko ina stakeholder lakini wena kinya party ya thirikari kusika ki mantu ya mimbi erombale mugamboni ki anasiasa bulaba bakutiro kana kiuri kiu ontoko na ngikieva ila president tanto for example aitete kwa mantu amiunda tingwe tukwe kumenya kithi department ya land leo either automatically nonto thirikari ina system sio utiro president ya kwa mantu ya international ya kachi stakeholders we bonto kwa tingwe kwa kumenya ngwe kwa uni enkapate murimi ya idatere inge thirikari ari ku nonto thirikari kubo audio kiki mimbi mugamboni ki anasiasa baba kutiro kana mashinani bagainsa itaganto mimbi bakenganga against you as members of parliament. No, that is normal. Siasa itiroma kwe mtu thwana cia uria kauntu keya kinyawe mantu ake akabwira o yaketa bungi lakini bya tukuromba imurimi andro endai etho eno kiririria na akolelia kauri muntu mbira mpita nari inanda itana inankinyithia nonto urokara keu mantu natural nonto ira muntu akaibwa kwe muntu akaibwa kinya no aitwe aba kuandika kuolia lakini akwenda kuolia kithi womba wita so kithi kubara kuona bakario tebo bai ni mathwania nonto minya kwira mpiti hu etethia te muntu ekiona njara ekina kwa njara eno etueke ekaria ndikinya no utho na mpiti hu tu lakini turenda amani bitu kwenda tija bitu kwenda ni amani twerigire twari mantu aya ngite ya bara kuringa siasa kabati kuringa ibaringe nonto siasa ikuraya mu na ukweli bukamenyekana nukumenya ukweli bwetata ya mtu mantu atija ruyu na uke na matuko athatu antu baketha bathomera umaina bwitite ata buromi Keria Deputy President Katho Mbinge muno nonto bo tuwa otuko guthikiria na kamba kwitha kithikiria na obu akone kwa irete nonto arimi betu bamira ipethirite bena thina na akona ibubu athine uyumba kwithekea solved kuma kio bisira nene na kwa twina Katho Mbinge na inya muno na tukira arimi betu bamira kumembe bethire bena wiriro thayo ituraiberwe na itwithirite tukithiata thineje kuma kaumo ngutikia bagetha batu thiata ki ndwari cietu cia utongoria ibaiba cwa kaita nyume kaita tukiariria thinera yumbite kwithe ikimbira na ruari Deputy President akumba kwithe aki emphasize na inya muno awibubu ya tukomba kwithe tukithikiria side ya arimi nabo na endia nabo ikenda tumba kwithe tukimenya thina ini antu ari kwiri so gintu kirora mumba kwithe ankira arimi barora tuketha twina bo tariki 26 na hendia bara tuketha twina bo tariki 26 ibo bwa tumba kwitha tuibanga twithe twina fact cietu cia thinera yumbite kwithe kiwata kimbira ki ikenda thaira tuketha twitirimana na mwene nthije tumba kabomba kwitha be mweleza thina antu arora iri no tuba kulika na president kuthuro ori nyambere ate anyumuma embe na Roma wa stadium yo wire aika biblia nthi akaomba kwitha akiro na katele na ibombete kwitha betwira obu katererio na ikiatu mitukwenda na bautu na atwe no tutukumba kwitha tukiuria kanya kau bomba kwitha be ibanga bubwea ikena ntuku ekinya tumba kwitha tuki present ka bomba kwitha ba ke present mathina yarora ke munene ikenda bomba kwitha yake ya solved
yora dana mheshimiwa taitumomba kwithira akiwa iboboya nonto president womba kwithira akiaranire na president ora ungi tukomba kwithira tuika thina irora ciumbite kwithira ciikumba mira tumba kwithira tuiika werune na twatirimana na president batike kwithira bekira kumba kwithira bakiaria thina iji iboboya bomba kwithira bakiaria thina iji ikenda president bomba kwithira tutethia na arimi bako bamira sana sana kuma athiru arimi bakuma kanuni arimi bakuma akachu na inya kiegoi na inya wana biashara bako bamaua ngwitikie ikuringeka kunene thairora kwithirite kwina thina iji lakini inkwenda kwira antu bako bomba kwithira bakiumiria thina iyo tukomba kwithira twimita tu aturi amwe ikenda bomba kwithira bakiona mbia yoro ndaberire nora ntura ubera bau tu bathatu members barora bombere kwithira bakia sauti ya kumba kwithira twibariria itombere kwithira tukirungama na tuwa kwa twika kwi muntu tomba kwithira tukirungama nwe na twakunwe imurimi na mwananchi ura umbite kwithira yetu wangu eje so bau tekiri kintu kirora tukumba kwithira tukithithia ikumba kwithira twina mutaratara ikenda tomba kwithira tukithikirika nonto inya bau tu na tweta kianine na kanjirene na rora tutithia twe batongora shaboboya ngwine nera tomba kwithira tukithithia iyo nte abura tomba kwithira tukiethia ruari na yare yange twithirite tukithithia ikenda mwananchi wetu kumembe amba kwithira ki faindikana kimera kiawe muthia ni bugatumira njire kuku kujukia arimi na mashinani magondani babareta musemanio nicho ki urimi bomira ikwithaira kwina leadership rank so kutithia kwina issue mbingi cia kumba kwithia tuki ona leaders baraba kumba kwithia betri mana munene tuminda ulio no kumaelimo tukuja kwina naki antu ba accuse waziri bakimwira jukia cartel sukaja ukabareta musemanio ni ukalega ukethira some groups ikiumiria that they have not been part of the meeting gutethira kwina that kind of issue musemanio yo oibo seti ne deputy president yuthi seti ni waziri yo seti ba utwe leaders bakumembe na arora ba elected na ikietu mitukumenya antu baraba ketha bende ne musemanio yura ni arimi na biashara bamira so gutethia kwina issue ki mantu yau